Ngiyakubingelela namhla egabeni laJesu. Namhla sendishumayelo yethu yesine lapho khona sikhuluma ngendzaba yokwenda umsebenzi waNkulunkulu. Masenda umsebenzi waNkulunkulu akusho ukuthi lizulu sesitalingena automatically. Ngalokunjalo akusho ukuthi sidathi ngekusenziswa bese siyahlala asenda umsebenzi waNkulunkulu. Umsebenzi waNkulunkulu ke mnengi. Mhlambe ngesicethe kubala kodwa munengi lokho. Ngofunza iBhayibheli utawubona ukuthi bebendani la bemukeleka kuNkulunkulu nawe yenda lokho. Utawubona ukuthi kunezinto letibhaliwe in black and white ukuthi lokhu ufuna abazalwane bakwende. Njengokuthi nje sibuthunywa ukuthi sende bafunzi umhlaba wonke. Masifunza incwadi yaLuka chapter 10 verse 1. Lithi iBhayibheli lapho Jesu wathumela labangu-72 abakhipha ngababili ukuthi bahambe embi kwakhe bashumayele bathunyiwe. Nathi sibhekile ukuthi kube khona into lesitendako. Kungako nje kunemasonto sihamba siyofellowship. Sifike esontweni senza imisebenzi lemihle, we serve others ngoba sibidelwe eku7 labanye abantu. Siyafakaza ngokuhle lokho sebenzela uNkulunkulu. Siyashumayela njengoba ngishumayela nje senda kahle. Kunengi lesikwendako sikwendele uNkulunkulu. Uyakubuka uNkulunkulu lokho kuhle emehlweni akhe ngoba silandzela imiyalo yakhe. Kodwa kusiniki lilungelo lokungena ezulwini lokho. Lokho mbuthi abazalwane nje ukuthi bazalwane ngetulu kwako konke uNkulunkulu ubheke ukuthi simhloniphe. Obedience supersedes everything. Kufanele simlalele. Kuna Paula beka understanda kahle indzaba yekulalela uNkulunkulu. Uma sitawufunza nje live la uNkulunkulu lapha sifunza ngaPaula lapha encwadini lapha kuba seKorinte bekucala sahluko 9 verse 27. Uthi Paula abe understand lenzabe kwenda imisebenzi nekungena ezulwini. Bekade kahle ukuthi kwayena ngente kalahlwe lokasenda imisebenzi engaka. A lot of chapters abhalwe nguye la eBhayibhelini, a number of chapters, kodwa lokho akusho ukuthi izodwa ungena ezulwini automatically. Nasifunza la uthi kodwa umtimba wami ngiyawucinzetela ngawukanzaye ngiwende sigcili kuze mina lengishumayela abanye ngingalahlwa. Maye kumgcoka ukuthi silalele sicinzetele imitimba yethu. Umtimba wakho mehlo akho athi yenda lokho nalokho. Uyathi Jesu uze uthi nangabe sandla sakho siyakuhlupha sijube. Jesu la usitshela ukuthi do everything not to sin ngoba kukhulu mangabe awumlaleli uNkulunkulu. Umbuto lengawubuta mina mhlawumbe naye Jesu la ngawubuta mase ufila khanze ukuthi awukamlaleli. Uthi lo mbuto kude yini bongakwenda kuzuyekele bona. Kude yini ngoba iultimate kwakugcina lobo ongakwenda ukuthi ujubele isandla sakho. Kude yini wouldn't you have done anything else to stop sinning? Bongeke yini relocate, bongeke yini utshintshe umsebenzi nangabe uyakulinga lo msebenzi, bongeke yini ushintshe lendlu ohlala kuyo nangabe lendlu iyakulinga ngiyole bangela ukuthi wona, bongeke yini ukhiphe i-network cable yale internet nangabe le internet ngiyole kuhluphakho. Sibanenge Nkosi yami uNkulunkulu akasiside. Dinenge into lesiyaye sibhumbudzele kani we can pull the plug. Sibanenge sibazalwane siyashuqa. Kodwa kumlalela uNkulunkulu ngiloko uNkulunkulu akakubhekile. Ungalahlekelwa ngisho lezulu ngekuthi awukamlaleli uNkulunkulu. Uma sawujwayele nje wena ungamlaleli uNkulunkulu angakutshela uNkulunkulu ukuthi kahle moto lokuhamba ngayo nawufika lapha itawufa le moto. Noma nawufika lapha le moto itawugicika ufe. Ngoba wena ukajwayeli kulalela uNkulunkulu. Uthi hayi suka Sathane. Kani ngabe uyathandaza ukuthi Nkosi ngithathelele makwendeka ngifa lapha ngife ngilungele. Geze inhliziyo yami geze konke ngihlale ngilungele ukuthi nakwendeka vele le moto ingibulala lapha akwendeka inzando yakho ngikubone. Manje ngoba ukajwayele kumlalela uNkulunkulu ujwayele inhloso takho ufuna kuphila kaze wena ngoba ufuna kwenda ukuthi khona kwakho lokuhengako konke lokunjanjani. Awu angahluleli njalo Nkosi yami into ukukhuthatha abazalwane ukuthi yebazalwane asesilalele uNkulunkulu ngoba sitawulahlwa sifakazile.
labanye bethu bayafakaza bo open air, sihle kwabantu sishumayela lesinye isikhathi siyolala emakhembini, silale kwanza kulesinye isikhathi kudede iponji, silala kabuhlungu ekuseni sivuka sigeze ngamanti labanzako, sihluphekela livangeli. Kodwa masingamlaleli uNkulunkulu khona lapho sitawulahlwa, maye kubuhlungu. Ngidawubuka nje la asesibuke naye indzaba yaDavide lapha alanza umphongolo wesivumelwane lo wawuthethwa ngamaFilisti. Siyayathi indzaba ku1 and 2 Samuel. Simbuke lapha ukuthi uza inceku yakhe yalimala kanjani ngeke ungalaleli. Umyalo uthi umphongolo wesivumelwane utshathwa la, awufakwe enkalishini. Kwakuphula lokho Davide ngoba awufake enkalishini. Wenta njani? Wenta njengelive, ngoba phela amaFilistani athi nakawususa nomphongolo wesivumelwane, umphongolo ibhokisi lesivumelwane. Siyakhumbula ukuthi balemuka ema-Israel empini naleli bhokisi laba bangela kugula lamaFilistines, labanye babo bafa. Bakanye babona ukuthi inzabila, nabayibona inzabila basuka bathi azuthatha subisele emuva. Sawukhumbula ukuthi babona bathatha bafaka enkalishini. Umthetho uthi uhlala la, uthi futhi umthetho alithindwa bantu labathitho, lilashwa abantu labathitho. Lapha David uyahamba ku2 Samuel chapter 6 verse 1, uyahamba uyolilanza leli bhokisi. Lapha nasifunza lana, bathi nabefika ebaleni lekubhalela lakaNakhoni, letinkabi takhubatela, ngako uza walula sandla wabamba libhokisi lesivumelwano saNkulunkulu. Lulaka lwasimakadze lwamvuthela uza ngenxa yesono sakhe sekungahloniphi. Ngawo uNkulunkulu wamshaya wafa, wafela khona lapho eceleni kwelibhokisi lesivumelwano saNkulunkulu. Akunankinga ukuthi the intention was good, libhokisi laNkulunkulu. Bayangafundisi libhokisi laNkulunkulu lole phasi, kodwa wamshaya uNkulunkulu ngoba akahloniphi. Kubuhlungu-ke njengoba bese ngishito. Liyachubeka iBhayibheli lisitshela ukuthi Davide wakwata kakhulu ngaloko, kodwa kumtshintshanga uNkulunkulu esentweni sakhe sekuthi ngishaya umthetho bantu bayaweca. Naye Davide waweca konke lokhu kwayendeka ngoba Davide athethe libhokisi lesivumelwano saNkulunkulu walifaka enkalishini. Ngoba kube belila emadodzeni, uNkulunkulu ngabe wabavikela, kwakungeke kwendeke ukuthi letinkabi tikhubatele ngoba beliyobe lisemadodzeni, beliyoba stable. NaNkulunkulu bekade wagcinisa lamadodza alibambe ngendlela lefanele lelibhokisi. Kungako-ke ngithi bazalwane, ngiyacela namhla nami ngiyatikhumbuta, nawe ngiyakukhumbuta mzalwane, ukuthi into lehamba embili kumlalela uNkulunkulu. Ngetulu kwekuthi umendele ini uNkulunkulu. Mhlawumbe ngumhlabeleli, uhlabela gospel music, well and fine, good, because your music edifies us, uyasikhulisa, siyajabula kakhulu ngawe, ubusiseke uNkulunkulu akusithi uhlabele even more. Nawe uyephana, uNkulunkulu akakuphe more to give more, njenge principle yakhe ukuthi na uphana utakwengetela. It's good, but uyamlalela yini uNkulunkulu kulaka kushoko? Sadingani ke uNkulunkulu ukuthi uthini? Asifunze iBhayibheli, sithandaze. Thatha le internet loyisebenzisa kuyekela le Facebook, useshe ukuthi iBhayibheli lithini, useshe ukuthi utheni uNkulunkulu nganako utathola impendulo, utheni uNkulunkulu nganako utatithola impendulo. Ngiyacela ukuthi sithandaze, sitawuthandaza nemuntu lomukela Jesu, sitawuphinde sithandaze nebazalwane. Ngicala ngabazalwane, asithandaza uNkulunkulu. Siyabonga ukuthi uyacabanga ngathi unamazwi lamahle. Siyacela ukuthi usiphe amandla Nkosi ekukuhlonipha. We live in a terrible world. It's a world full of sins. Temptations are all over us. Nekuwa kulula Nkosi kube siyakhona ngabe sithi uma ngabe sitawona bophathandla tethu, sibophe inyawo tethu, singakhona ngisho ukuhamba ukuze sivimbeleke koneni, kodwa wasipha inzando ukuthi sitikhethele. Siside Nkosi inzando yethu ingcobe ibe ngeyakho. Siside Nkosi sikuhloniphe. Siyavuma asikendi kahle, kodwa asifuni kufela la. We want to die trying, working hard, climbing the mountain. Ngeke sifele lapha phasi enzabeni, kodwa siyayifuna kuyincanca lenzaba ukuze sincobe uNkulunkulu wethu. Siside ngegama lika Jesu. Amen. Ngiphinda ngithandaza nemuntu ongadani na Jesu. I cannot overemphasize the need to consider lokhu mangaba umati Jesu. Consider taking Jesus as your Lord and Savior. It's very, very important. Nebantu namhlanje bayakhala esihogweni. Sihoko sikhona Nkosi yami.
angathi ngingaze ngithini bayakhala namhlanje na nokuthi bayekele amathuba lafanana nalawa lolitholile wena. Thandazana ngomthandazo emva kwami lithi iBhayibheli uma uvuma ngemlomo wakho ukuthi uJesu inkosi bese uyakholwa ngenhliziyo yakho uyawusinziswa ngiloko nje bese soyahlupha ngekufuna kwenza inzando yaNkulunkulu. Asithandaze. Nkosi Jesu, ngiyavuma namhla ukuthi uyinkosi ekuphileni kwami, uyinkosi emhlaba wonke. Thatha indawo Nkosi ekuphileni kwami, ungibuse, ungifundzise, ungembulele imfihlakalo. Ungembulele imfihlakalo yelivi lakho. Ngikwesabe Nkosi. Ngizaphila emhlabeni. Sithe Nkosi ngihluphe nami ungiphe amandla, ungiphele inshisekelo yokulandzela livi lakho lekufuna uNkulunkulu ongcwele. Sithe Nkosi ungidirect nasenzaweni lefanele yokufellowshipha nabazalwane. Konke lokhu ngicela ngikholwe egameni laJesu. Amen. Angicwayise nje ngithi iguide yakho ngumoya longcwele nemthandazo wakho. Uma ngabe lisondo lolibonako noma lobo usolukhulele kulo uyeva moya longcwele uthi akusilo lelifanele. Suka kulelo sondo. Suka kulelo sondo. Uye esondweni leli kahle. Umsebenzi wakho ke lo. Kude lo takuphocelela ukuthi ungene kuliphi isondo kodwa nguwe uyadikhethela. Angangalo wangaka nje. There are good churches, there are bad churches. Choose the one that the Holy Spirit leads you to. Nami ngakhuthata ukuthi uye ku website yami holiness.advocate.com. Ungangibuza imibuzo ngita kuphendula nami ngibheka eveni laNkulunkulu nekwethemba igama lakhe. uNkulunkulu asibusise sobabili kanye nawo. uNkulunkulu asibusise sobabili sisa mkhonda ngekudimisela. Amen. And the crown